hi June 16 ku nga 16 ta June. Ahina mukama kambe ka Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta hi kha hi vulavula hi Mr Post na ku va Giyani view va confirmini ku Miza lowo yena na Mr Post a nga biwa garage hi yena Mr Post. Ya so ka siku ra namuntlha ra ti 1 June hi fike hi vona Giyani view va fika va posta ka official page ra vona tanihileswi mi swi vonaka kwala. So Giyani view it's a mainstream media ma vona a newspaper yintsanana at all, so swi tikomba na ku va swi tiva leswi va vulavulaka hi swona. So va fika va tsala va ku trends va fika kombisa ku hayi ti-petrol attendants ti lwa na madlokonya hi ti-maker Mr Post ka video leyi nga busy of course ka social media yi busy yi le ku trendeni sweswi. Va fika va kombisa ku ka video ya kona i fika a attack-a na petrol attendants mara a yi chayanga kahle yi chaye hi mihloti hi mhaka ku vuye ku joyina ti-petrol attendants timbirhi leti nga fika ti n'wi ba Mr Post lero swa ku a leri ku hlengeriweni. After sweswo va ku a tsutsuma a tlhela movha ya yena ku a kota ku tisirhelela na sweswi a za swi tiveka ku endleke yini a xikarhi ka Mr Post na the-petrol attendants after loko nyimpi liya yi herile. So sweswo Giyani view va confirm va ri hi swona i biwini. So ni tani kha ni mi vekela video clip liya of course why not mi kota ku vona munhu wa kona. So alright mi nga fula laha hansi ma pfumelelana na vona or a mi pfumelelana loko ra mi nga za mi subscribe ni ta ku mi na mi tika subscribe.